Shabasese uJanuary bana ujeke kodwa amafuta wasekho for the sake yokuthi wena usana ojeke ngo-2022 usana amafutha ngo-2022 kukhona abantu ngoDisemba 2021 abasele nojeke amafutha engasekho kodwa khona ngiyagojeke awaethi uzosebenzisa bona gcwalisa amafutha ukuze ukwazi Nyako, uzakela amafutha, inkinga yethu asawubhala umnyango kulisizini ukuthi abantu abathola njojeke bangenela phakathi bafana umnyango bathengelwa amafutha isova lomnyango ithengelwa amafutha asingabali sodwa asibali msindo